Ang buhang kulatang meriah itu tap hambur beri lakana di YouTube DKI TV. Na pulong na parongunda lalu iyana weling layahaya kaudu nom dalam haul tiang dalam lima. Rukuna na yahang dang na biha mayuala. Napakanan tinda dia kualahi haya nom dalam tailu bawana. Nyuda dapawarang dang amuda. Matua na matua imiri mahukum biha. Na pinu tana na mambinu wanguku naninya. Nyuna nama pangarang wada. Ang buhanggu latang meriang karitu. Napa ita nanya wikina di ala hanggang la bihaya. Nama tak jadi landau meti nama ramba uhia. Nambuku dambu hangaji udah kambuli mandala tailung dalam patu bawan. Di maramba uhia na luri manundu lahanggan na umil ala. Batu nanu nyuna i uhia. Namatanya daraya tuna labhamayang lamarapu. Ndumawiki na ihia naluri manundu maka ana hanggang lamiri. Ia batu nanu nyuna napahama duanya namandajadi. Ia duyaka imiri ala na hukunya ihia hinangalanya na penyakit kila. Ngaraya na pangaruana deni anyapa para rukuna ndana tiandia na yahangna imiri ala. Ang buhang utama meriah kereta. Na maramba uhia. Na pareta wieling la umur hakamul na umumpuan daun. Na 50 daun na nyuna panaluri manundu. Na ay kanyuna ndanya palumong marapu ndana patalang aha. Hinalupa pa ay nguwato da kamieti marapudang natunu lupa lai nu naraya tu. Diraharui jaka manundumiha. Dapat tunggu ay lahuang atau dang ang laluri. Nakamuang wiki na imiri hanggang layahaya la uman na imiri ala. Napakawan dia na yahang dang nambihan na alam buwan na napapadikan. Ia batu nanu Yehawiha hidatikia Adunai Sebaut. Nyiri mapadikanya na awang na tanah. Na umane nyiri ala ndai ia bayang pangia pahamayang ang pawoto humara. Na umane nyiri ala pangia njuma kapipiha hada kabumur kada luri manundu hanggang lai nyiri ala. Nah mayang da tapi naluri na mandayahang nuna pamarauya na pungguru wieling lambiha manyola na imiri. Imiri ala na buhang menyuta kata haria lainyuna dang ambut tambay hanggang lakuwaha dangu na mananda na pintalia. Na luri yahang dalay miri yehu karito. Na wunda atal kaparu. Na dalu pangita day. Na kuwahan na miri ala. Amin. Malakatamay. So miri waking kamakaparu kamapalaku ya garaya na pahukum. Na luri manyuma holodo. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.